Hello guys, good morning. Jorna biji itu so apung kumru sudo si local poroki recipe bonai namko apung kapo like mo video channel schema pe ndok katil du bilang. Guys, min masala, red chili powder, baro masala. Dokka se ori, long ilaisi, dokka sanna mircha. Dokka se bilahi, milka bilahi amdak sam. Se rosun pias. Se alu. Dokka se chicken de, local chicken. So first we pias look podo. Pias dok pasad do sanna mircha, pinyong maluk to. Adun nam da pamna. Adakka maluk tung se murgute mane masala de mekhiyo buluk dung color de kankanda pamna. Supak chicken look debo adindam. Supak kuluk potak. Dek boria dak ji kangkuto dokano dak bag alu guti look do. Wow, moja kang kintu supak bilahi. Supak asu puluk do asut ko. Mane apuda ekiopo nuisulo pumna. Finally guys supak obokang kata deko dokano kadi color de sung aipo kangkan kang. Supak kuluk podungku dokka se kata. Boria kang usanam se moja usado. Supak ori ko atko look do. Finally guys obokabong sergai ngok item siloka item bonai namda guys ngok video dam so olong mayabong like pernah share pernah subscribe pernah mipan mapa bye bye.